الفصل السادس كيرول جيغا بونغول كمنهاج المسلم في الأدب نقول يوتا إما الخلق في نيدي نأقول وندو دي تاغور هدتين دي فوجوني رأينو فصل سادس نقول كيرول جيغا بولو كو جيانغول إكيري جيانغول فصل نجيبور دي جوتو دي رأي أو فصل دو النباي أو دو هلا darsu nayi ma darsu jowi e nder kanko fasulum goto on jon noon darsu en e nder fasulum 6 on darsu arano e nder fasulu sadis on alif alwalidani ko fini anagol yumma e ben yu'minul muslim neɗɗo julɗon o gomɗinayi o hoolo bi haqqil walidayni sabu haqqe jibinɓe mo ɓen ɗiɗo alayhi e hoore makko wa wajibi birrihima e waɗɗagol ɗiggangol ɓeeɗo ɗiɗo wa ta'atima e ɗoftagol ɓe wal ihsani ilayhima e moƴƴagol e maɓɓe laali kawnihima wona fi tun laatagol maɓɓe ngol sababa wujudihi ko kamɓe woni sabu o woodaka aduna ɗo fa hasbu tun na fi wigol ngol tun ko kamɓe jibinimo waɗi simo duwamo ɗoftade awli kawnihima ma sabu laatagol maɓɓe kamɓe ɗiɗo qaddama lahu ɓe ardinanimo min aljamil immorde e piiji labaɗi wal ma'rufi e piiji moƴƴi ma wajaba konko waɗɗini ma'ahu wondude e makko mo kafa'atuhuma yuɓugol ɓe bilmi wona yo faamu ko fii ɗum ɗo tun waɗiri yo ɗoftoɓe sina ɗum o yawitoto e bilmisil misal balsiko woni e bilmisil yeru muɗum balsiko woni ko famata hino waɗɗi ɗoftagol ɓe e ɗiggangol ɓe li anna allaha ko fiiɓay allah azza wa jalla awjaba ta'atahuma ko waɗɗini ɗoftagol ɓe si tawi on tigi waɗi ko wonɓe ɗoftorde ko fiiɓako kamɓe woni sabu o ari aduna ma ko fiiɓay ɓe moƴƴina e makko ko woni paykum o miijitoto ɗon ha o andita ko ɓe waɗi mo ñandego o inna o firti o sali ma o yawitoɓe ko yo andu ko ɗoftortaɓe ko fiiɓay allah waɗɗini ɗum wa kataba o farli alal waladi e dow ɓiɗɗo on birrahuma ɗiggangol ɓe wal ihsana ilayhima e moƴƴagol faade e maɓɓe hatta qarrana zalika ha o jolkidiri ɗum bi haqqihi e haqqe makko kanko allah subhanahu wa taala alwajibi waɗɗiɗo lahu wonandemo min ibadati immorde e jiyaɓe makko ɓe e min ibadati immorde rewgol mo wahdahu kanko tunduna gayrihi ko tana goɗɗo go koyna kanko fa qala azza wa jalla allah daali wa qada rabbuka jomima ñaawi ayi son yeehi ka nimiro en ley ko amara o yamiri wa aljama o waɗɗini jomima ñaawi waɗɗini allah ta'budu wonde to rew illa iyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna amma si yettike indaka ka maɗa alkibara nayeyo ngo ahaduma goɗɗo maɓɓe o kilahuma ma ɓe ɗiɗo kala ko ɓuri fanɗude hoyre fof ko wigol mum ko ɗum woni falata qullahuma ta wiyam ɓe uffin mafere ma ɓiisagol ɓe ma toɗɗagol ɓe ma ɗurnagol ɓe ɗon kan haray a borrama mafere ma fewtugol e maɓɓe hoyna ɓe wono woɓɓe go woni warrude wala tan haruma won naya a jasimɓe naya sabutuɓe wa qullahuma ko ya wolanɓe gawlan kariman wahfid lahuma joltinanaɓe janaha dulli gabitanji yurmede gabitanji newede min rahmati immorde yurmede waɗanaɓe du'a sabu wi'ugol wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira wa qala subhanahu wa ta'ala wa wassayna min wasiki al insana bi walidayhi makko e makko hamalatu yo moƴƴo maɓɓe sabu hamalatu reedimo ummo yuma makko wahanan lo'ere ala wahanin wa fisalu entugol mongol muyninamo enta fi amayn ɗen andi ko e nder duuɓi ɗiɗi hay tawi ko hitande o muynina o enta ma ko lewru o muynina enta kono awa soñja makko on resa e lewne e wullugol jemma e bambegol e lootegol ɗum ɗo kan timmay duuɓi ɗiɗi an sikoni iskurli yettan wali walidayka yummama e ɓen ma kadi moƴƴoɗa e maɓɓe ilayyal masir hay kanko allah o jolkidiri ɗum wa qala rasulu nelaɗo allah sallah sallam ma kani li rajuli gorko alladi on sa'ala landiɗo qailan o wi man a haqqu bi husni suhbati enene laaɗo ko hombo ɓuri handude an momi moƴƴoto e wondigal an e muɗum momi wondi qala nelaɗo maki ummuka ko biroma qala inni si biro a feƴƴi summa man refti hombo qala nelaɗo jaabi hani ummuka nene ma kadi qala o landiti summa man refti hombo qala nelaɗo jaabi ummuka hani biroma qala wi summa man refti hombo qala nelaɗo maki no joni abuka baba en ma wa qala sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki inna allaha no allah harrama aleykum o harminani on dey uquqal ummahati ƴaggangol yumma mo
wa man a wahatin e haɗugol ko ɗum woni wa man a e haɗugol wahatin moƴƴereji ɗin wa wa'dal banati e ubbugol ɓiɓɓe rewɓe ɓen ɗiɗo fof mo haɗi wa kariha lakum himo añani on kadi qila wa qala wowo wa kasrati su'ali ɗuɗɗingol lande bimana landagol ko mara nafa landagol landal addangal masibo wa ida'atal mal e yibugol jawdi waɗgol finance manji ko landaka wa qala sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki ala unabbikum ene on accatami hala noon jakbaril kabair ko ɓuuri mawnude bakkatu qalu ɓe fof ɓe bala ya rasulullah o nelaɗo yeeto men qala nelaɗo maki al ishraku billahi ko shirkangol allah wa uququl walidain e ƴaggangol yumma e ɓen wa kana nelaɗo laati muttakian hari ɓe soɓɓindi iye fa jalasa ɓe immi ɓe tuuli wa qala ɓe maki ala fame wa qawlu zuri wa shahadatu zuri wuulugol fenande seeditagol fenande ala wa qawlu zuri wa shahadatu zuri fama zala ɓe serali yaqulu ha hiɓe wawla ɗum hatta qala aboubacre ha aboubacrin e ɓultumini laytaw sakata nelaɗo ha ni ka deƴƴi tun noon par ce que men nani nelaɗo e fonko tun noon men nani muttafaqun alay wa qala sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki nokkugo la yajzi waladun walidan ɓiɗɗo wata yoɓude jibinɓe mo ɓen few illa an yajidahu si wona o tawa ɓen makko mamlukan hari ko maccuɗo goɗɗo o immo o mawna o golla o fiira fo yestariya o sooda ben makko e junngo pullo makko on fo yutiga o rinɗina ben makko wonta pullo haray ko ɗum tun wiyete o wawimo yoɓude hay ɗulle ko imaginugol ko eɓɓingol kono ko ben makko goy amma biro makko alangal o afirta ha wona o yoɓi biro makko abadan wa qala abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu sa'altu nabiyya mi landino nabaji allah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ko honɗum e gollel nin habbu ila allahi ta'ala ɓura yiɗede ka allah qala nelaɗo jaabi birrul walidayn ko ɗiggangol nene mum e baba mum ɗoftoɓe qultu minni thumma ayyu refti honɗum qala nelaɗo maki hikkoɗon aljihadu fi sabilillah wa jaa rajulun gorko go arno ilahi alayhi salatu wassalam faade ka makko kanko nelaɗo yastadinu himo dunginano nelaɗo himo diiso nelaɗo fil jihadi fi yahugol ka jihad fa qala nelaɗo landimo ene an o wiɗo mi accu yaha a hayyun walidaka immama e ɓen ma no wuuri qala wi na'am kono woniri ɓe wuuri nelaɗo qala nelaɗo maki awa yiltu fa fihi ma fa jahid yew koye ɓeɗo ɗiɗo tinnotoɗa haɓgol jihad wallugol ɓe heɓa nindi wallugol ɓe heɓa ndiyam wallugol ɓe heɓa ñamete ɓenduɗo defaɗo ɓuttuɗo ɓuusugol ɓe ɓuttingol ɓe ɓerɓe ko ɗum wa jaa rajulun gorko go wi'i min al ansar immorde ansariyankoɓɓen ari kan gorko go jeeyaɗo ansar fa qala ya rasulallah ene mi yumman e ɓen an fatike hal baqiya alayya taw sino heddanillan shay'un goɗɗum min birrin immorde ɗiggere abaway min birri abawayya immorde ɗiggangol jibinɓe lamɓen ɗiɗo baada mawtima ɓaawo ɓe fatike est ce que no woodi ko heddi komi wawata ɓe ɗiggirande abarruhuma mbihi mi ɗiggirana ɓe ɗum ala nelaɗo jaabi na'am ko no woniri hisalum arbaun piiji nayyi iɗa duwa ɓe waɗande ka ɓe maayi ɗo wallin kolli goo assolatu alayhima du'anagol ɓe toujours ɗiɗi wal istihfar lahuma e insinanagol ɓe tati wa infadu ahadima e gollitirgol kala ahadiji ɗi ɓe ƴettuno ɓe maayi ɓe heɓal feere majji nayi wa ikramu sadigima teddingol kala jaatigiɓe maɓɓe ɓe wuruduno awa woni joyi wasilatu rahim e jokkugol enɗan allati ɗan la rahima laka ɗan tawata an enɗan wo alanama e mum illa min qibalima sowna hella maɓɓe masalan wono bappa ma kawuma nene ma mawɗo andi ɓeɗo fof ko jokkorta e maɓɓe ko sabu nene ma ko sabu baba ma fa huwa alladi baqiya alayka a ko ɗum ɗon ko heddi e ma min birrihima ɗiggal ngol ɓe bada mawtima ɓawa ka ɓe maayi ɗo no andi o hadise ɗo no findini moƴƴa par ce que innama ɗiggal ngol nene baba buy e mon sikkay ko minen ɓe yuma mum e ɓen mo wuuri ɓen tu si wiyama ɗum ko haray ɗon jooɗi ayni men est ce que meɗen neldude ɓe est ce que meɗen waɗande ɓe haray onon ɓe mawɓe mum maayi ɓen onon kan hiɓɓe sikka on tawaka ɗon onon kadi hiɗon tawa hiɗa andi e gurdam nene ma hiɓe yiiɗum no hunde kaari ma ɓen ma no yiiɗi no hunde kaari ila ɓe maayi heeɓi ɗo ha hande ko henditoma ƴettuɗa nden hunde kaari ittuɗa sadaka jonnuɗa julɓe ɓe yoɓe ñaamu toroɗa Allah yo ɗin baraji yahan nene ma yo Allah naɓu nden hunde biro ma hendo ma ɓen ma hendo
hende tuma waɗɗa ɗum hiɗa andiri no woodi no ñaameteeji ɗi ɓe yiɗi ɗum kadi ɗa haani go'o hande ko entema immiɗa jemma juuluɗa ma jannguɗa alqur'ana toriɗa yo ɗi baraji ɗo yahan nene ka gabru ma yo yahan mbaba ka gabru ma immiɗa jemma waɗɗa du'a ma waɗɗa istighfar heɓe marno jaatigiɓe lewru kala ma yontere kala biro ma yahay ka ɓen ila biro ma yehi ko laabi jeli yawɗa ka ɓen ila baba e ma faati ko laabi jeli yawɗa ka ɓen andi watten yiili e piiji ɗin kono wota en wonu munnotoɗo e hella me en yiya e hella goɗɗo awa en fo min ɓe yumma mum wuuri ɓe mawɓe mum wuuri ɓe mawɓe mum ma fuu haray hino heddi ko ɓe wawa en tant que ɗawri haray a ɗiggana e a ɗoftoto yumma ma e ɓenma no woodi piiji boy ko nenama e bamma haɗunoma inne am mi yiiɗama yirude ɗum ɗo mi yiiɗama yirude e kaarijo mi yiiɗa ya waɗiri ɓeygu ma kaari ni ma ya waɗiri ɓiɗɗo ma on ni ila ka ɓe maayi ɗon tawata tonge ko ɓe tongannoma kon tontiki andi an ɗa ƴaggani nenema e bamma a faami ka kala hunde ko yummama e ɓenma haɗuma e gurdam maɓɓe tayle konko ɓe haɗuma ko Allah ene laaɗon haɗi accuɗa ha ɓe maayi fuɗɗitiɗa haray no wayi wa on mo nene mum e baba mum wuuri hiɓe haɗimo himo sali accude on faami ka sawa on mbi sawayi watten yiili wota en duufu haqqille men ɗen muɗen ƴetten ɗe muɗiren ko duufa kon wa qala alayhi salatu wasalam ne laaɗo maki inna min abarril barri ande ko ɓuri ɗiggude ko ɓuri handuɗa e ɗiggude e ɗiggangol an yasila rajulu ko nde gorko jokkoto ahala wuddi abihi yimɓe weldudunoɓe e ɓen makko baada an yuwallal abu ɓaawo o lontike baba makko ɓaawo baba makko lontike fatike o lontike jokkagol weldo ɓeɓe ɓe makko welduduno e mum hara noon ko ɓe o welduduno e hoore islam wona fiiɓay ɓen makko no welduduno e ɓe fiiɓay ko kamɓe wujjidoyta no nangol giggol ɗon wal muslimi julɗo irinde tawno yatari fo qirritoto bi haadal haqqe ngal ɗo geɓal li waliday fi jibimɓe mawɓen wayi addi o tottay ngal kamilan no timmiri ta'atan hara kadi ko toftagol lillahi ta'ala wa tanfidan e kasingol li wasiyati wasiye allah fa innahu no kanko yaltasimu kadalik o waɗɗitorayni isa a walidayhi hella yumma makko eɓen makko bil adabil atiya ɗiɗo nediji wonɗi arde awalan ara nun ɗum ta'atuhuma ɗoftagol ɓe fi kulli ma ya'murani bi e kala ko ɓe yamirimo aw yanhani anhuma kala ko ɓe haɗimo mimma laysa fi konko tawata ala e nder mo ma'siyatu lillahi ta'ala yeddugol Allah wa mukhalifatun e lundagol li shari'ati sharia makko ede ko waɗi la ta'ata ɗoftare ala naali makhluqin wonande tagaɗo fi ma'siyati al-khaliq e nder yeddugol taguɗo on wali qawli ta'ala e sabu daalol Allah wa in jahadaka si tawi noon ɓe forsima ala an tushrika bi nde shirkantala ma laysa laka bi ilmun haray ɗon fala tutihuma ta ɗoftoɓe kono noon fo e mum wa sahibuma wurude maɓɓe fi duniya ma'rufan wa qawli rasuli sallallahu alaihi wasallam innama ta'atu ande no ɗoftare nden fil ma'ruf ko e piiji moƴƴi ɗi ko ɗon ɗoftotoɗa goɗɗo wona ko boni ko wa qawli sallallahu alaihi wasallam la ta'ata ɗoftare ala naali makhluqin tagaɗo fi ma'siyati al-khaliq e nder yeddugol taguɗo on thaniyan tawqiruhuma teddingol ɓe mawningol ɓe wa ta'zimu e mawningol teddina sha'anima fiyake maɓɓe on wa khafdul janaha lahuma e joltingol gabi tanji ɗin wonande ɓe hara daraki hoore maɓɓe hara sonkali hoore maɓɓe wa takrimuhuma e teddingol ɓe bil qawli sabu konngol wa bil fi'li e kuugal fala yanharhuma hara o hoynali ɓe wala yarfa o ɓantali sawta o hito makko ngon fawqa sawti ma singo dow hito maɓɓe ngon joni noon ɓiɓɓe ɓen feƴƴini ɓantugol hito mum ngon e hoore hito mawɓe maɓɓe ɓen joni ko hito radio on e hito télé on e hito téléphone on ko ɗum ɗo joni ɓewni ɓantude e hoore mawɓe maɓɓe ɓen feƴƴino fi hito ngon ɗum ɗon kan haala walinoke wala yamshi hara o yaali amamahuma yeeso maɓɓe si ɓe yaadude o witira ɓaawo wala yusiru alayhima hara o ɓurnali e hoore maɓɓe zawjatan ɓeygu makko o ara o ƴettali ɓeygu makko o ɓurni e hoore biro makko kon jelo woni haɓrude e biro mum fiiɓa e biro makko yurminali ɓeygu makko teddinali ɓeygu makko fiiɓa e biro makko e ɓeygu makko jelo woni jingande ɓeygu mum e hoore biro mum jaabe wala dan ara o ɓurnali ɓe ara o ɓurnali e hoore maɓɓe kadi ɓiɗɗo makko ara ɓiɗɗo makko ɓuranali mo ɓe wala yad'uhuma bismihima
e hara onoddiralɓe kadi inde maɓɓe nden ko jelo woni innude biro mum nene mariama woyno wodi wonɓe wiide tun hajja mariama biro maɓɓe hajja mariama hajja ummu hajja fatumata woɓɓe wiya be mum alaji en atta ɗon mawɓen wiyere nden ɗiɗo fof no woodi wiyere nden he allahu akbar no woodi e payle tata ko wiyere nde woni noddide bamum mawɓen no toon alaji en no toon allahu akbar wona yo noddirɓe ɗum ko jeeya ɗum e hoynugolɓe ko baaba balsi ko woni biya abi ko yo wiɓe ko ayyo baaba wa ya ummi ko ayyo nene wala yusafiru hara o voyage hal kadi si ɓe wuuri illa bi idinihima wa radahuma sowona e wela e maɓɓe luutodiri e suka wonɗo cikkade e leyɗe ta ko e nene makko e baba makko wayreno no nokkel kaari ɓe nana kadi o yeehi nokkel kaari ay o alaɓe hay waynade sakko o habbito wela e maɓɓe ma koyna e hoorele ndaare hande téléphone ji no woodi ne wona leterji bir salisantata ɓum ɗum birruhu ma ko ɗiggal ngol ɓe bi kulli ma tasilu ilayhi wiyadaw kala ko junngo makko ngon wawata hewtude wa tattasi'u lahu e ngo kala ko ngo wawata yaajande kala ko wawata yaajande mo taaga tuɗofta e taaga makko on min anwa'i il birri immorde e noneji ɗeggere wal ihsani e moƴƴugol kay ta'amihima wono ñammingolɓe wa kaswatihima holtingolɓe wa alaji maridihima e ñawdugol nawnaji maɓɓe wa dafil ada e duñugol lorraji anhuma ko itta gaye maɓɓe wano kippangol ɓe cuuɗi ni wano kippangol ɓe hoggo ngon ɗum ɗo ko ittangol ɓe lorraji ni wa taqdimin nafsi e ardingol wonki mum kin fida allahuma sottagol ɓe sottugol ɓe hara si on tigi ella no fewtite ɓe kañum yahay tuɗo raabi anna e ɓonno silatu rahimi jokkugol enɗan allah tiɗan la rahima lahu tan tawata kanko na enɗan makko illa min qibalima sowona hella maɓɓe wa du'a e du'agol wal istighfar e sinanagol lahuma wonande ɓe wa in faadu e gollitirgol adima ahadiji maɓɓe ɗin way kuramu e teddingol sadigima jatigiɓe maɓɓe ba on no yewta en ɗum ɗo ko haqqe nene baba lanni yo allah waɗ en jonni to ɓe yuma min e bemmen ɓe wuuri woɓe maayo haqqeji maɓɓe ɗin allahuma amin ɗon en gayni mahin al auladu ne'agol wondude e ɓiɓɓe mum ɓen kayɗa sikkude fi ɓay oɗo ko ɓiɗɗo ma a warray mo no faalira ɗawo needi ndi an babajo on e an nenejo on ndi ne'anota ɓiɗɗo ma on may almuslimi julɗo ya'tarifu o qirritoto bi anna lil walade wonde no wodani ɓiɗɗo makko on huquqan haqqeji ala walidihi e dow jibinɓe mo ɓen yajibu alayhi hino waɗɗimo kanko jibin ɗon adda o ha tottugol ilahu wonande ɓiɗɗo makko on wa adaban e needi yalzamahu ndi o waɗɗi torta alqiyama biha daranogol ɗum wondude ɓiɗɗo makko on na ɓiɗɗo goɗɗo goye ɓiɗɗo makko on isa ahu hella makko waya ko woni ɗum tatamassalu ɗum hino mbadino fi iftiyar e nder suɓagol waddati fi iftiyar e nder suɓagol wuddatihi yiɗugol mo wa husni tasmiyatihi e moƴƴugol innugol mo ale koye innamo inde labande go'o yiɗugol ɓiɗɗo mum on hara wona añuɗo ɓiɗɗo ma on ya yi'u bariru ya yi'u boddita yi'u ɓiɗɗo ma on no wodi e babaɓe e neneɓe wa husni tasmiyati e moƴƴingol inde makko nde hara wi'alimo yango aña hocca hawka teli yango gooki bono baylo ara wi'alimo ɗum siko debbo satan nañuma ara wi'alimo sifa ɗe ɗo inɗe few innamo inɗe annaba ɓen inɗe nelaɓe ɓen ma inɗe sahaba ɓen ma bete seyka ka pular kadi ella ala ndara jammoje laɓaɗe barki en malaɗo en allah reeni en allah walli en awa nimatullahi en est ce que on faami sifa ɗum ɗon daɗi en sifa ɗum ɗon nene en baba en alphajo ceernojo wuuri ɗo fof ko inɗe pular tawɗe ella ala e mum wa dabihil aqiqa e hirsugol dammingil anhu ga e makko saabihi ñande balɗe jeɗɗi ka o jibinaɗo hara a jibinanaka bobo guddan fawma hirsugol ndon tori maron kogol hirsugol a yonde sooda dammil sa mara
siɗa mari nanga ɓorna hirsa ñande balɗe jeɗɗi innamo, si ala sooda innamo. Wakatani e sunningol mo hara o wonali ha goreɓe makko fuu sunnine, ta kanko hani o teddinaka, ta goreɓe makko ɓen wattide yilto ɓawo amen. Wa rahmati e yurmegol mo haraɗa yurmemo, warrifɗi bihi e newanagol mo haraɗa holla mo newende, haɗana bippu bappo tun e sonkowil. Wonna fagati alayhi e dépense gol mo holtina ñammina embere ko marɗa kun, so hewti sodanede ordinateur siɗa mari sooda, so hewti téléphone siɗa mari sooda, so hewti ekkitagol vélo siɗa mari sooda, ko wona noon moto, ko wona noon oto. O husni tarbiyatihi e moƴƴingol ni'ugol mo, ne'amo moƴƴa, ne'amo needi islam, wal ihtimam e himmirgol moƴƴa, bi tasqifihi ko ɗum woni yurmegol mo, wa ta'dibihi e ne'ugol mo, wa akhdihi e jogitagol mo, bi ta'alimil islam neediji gande islam, wa tamrinihi e ekkutugol mo ala adai fara'idi e tottugol farillaji farliɗi muɗin e farillaji islamu ɗin, wa sunani e sunnaji islamu ɗin, wa adabi e neediji islamu ɗin, hatta ida balaga ha o helli fe zawwajahu jombanamo. Hara joɗaki ɓiɗɗo ma on heɓa duuɓi 25 jombali, hiɗa wuuri dari yewre koyɗe ma, ila kam heɓi duuɓi 18 kippa o jomba. Tumma khayyarahu refti suɓinamo bayna an yabqa tahta riayatihi, nde o heddoto e ley koyɗe gaynateri ma, mbimana nde o wonata e ley koyɗe dirisande ma, suɓinamo so wona e ley koyɗe ma ɗon hani watta yili e makko. O bayna an yastaqilla bi nafsihi, e hakkude nde o eggata o yaha o kippana hoore makko, suɓinamo joni no mi jombanima a woni ha ɗo, ta wakkili hani wonden ka galle ɗo, mi o kippo e ma embere kon mari kon ka a wakkoto ngal ɓorɗa, ko ɓuranimo wo. Na wigol mi yiɗa wona ya buusuɗo, ma wigol mi kippima ha a fotini ko ɓikkoye miñira hoye makoye ma pinila yaltu yaha ɗaɓɓuno wurira. No, mi yewtamo yewtereji labaɗi, on faami. Andi islam ko dina labba ka goy, sa a woni jannguɗo islam a wonay finuɗo, a wonay faamuɗo, a wonay anduɗo no aduna yarata. Wa yabni o maha majdahu ko ɗum woni teddungal makko ngal, o mahira ɗum mbiyadi jungo makko ngon. Wa dhalika ɗum noon lil adillatil kitab, ko sabu dalilaji arɗi ka deftere, wa sunnate ka sunnat taliyati wonɗi arde ɗo ɗi. Awalan ara noon ɗum qawluhu taala ko daalol Allah ka o daali, wal walidatu jibimɓe ɓen yurdina, yoɓe muyni nde yoɓe yurme awladanna ɓiɓɓe maɓɓen hawlayni kamilayni. Kono noon wona forcé dey muyningol duuɓi ɗiɗi, wona forcé, ko ɗum waɗi si Allah watti yeeso ɗon liman arada, kono nde on faalaɗo an yutimma rada, nde o timminta muynanɗa. Wa alal mawludi lahu, fawi o jibinanaɗo riskunna arsugol nene bobowo, wa kiswatunna holtingol bil ma'ruf no moƴƴiri, haɗana bippu bappu feragol, ƴettuɗo jaɓuɗo iwi yeeso am ƴettuɗo, na noon. Ɗi piiji no yurmi angal famugol islam no hulɓini, yallah faami en islam. Wa qala taala, Allah dal noko ya ayyuha alladina amanu qu anfusakum, dande hoore mo waalikum ɓeygude mon nden naran yiite, ko guudu hannas huɓɓitirtege yimɓe wal hijara alayha ino e magge malaikaɓe relation ñaaɗuɓe shidadum tiiɗuɓe, la yasuna la ɓe yeddata Allah ma amaramu ko o yamiri ɓe kon, yafaluna ɓe golla ma yumaruna konko ɓe yamira. Hara a wonali immotoɗo yaha ka juulirde, acca hiɓe ndarude télé ka salon, ma hiɓe ka fewal, ma hiɓe juuɗi ɓe hiirde ka yaasi, ma hiɓe zuude ballon. Haray ɗon a yurmaka o, haray ɗon a dandali o yiite yaade ma yaha acca hiɗa yamirde ɓe, acca hiɓe jokki. Fi hadil aya woni e oɗo aya alamru yamirgol biwaqayatil ahli, dandugol ɓeygure nde minan nar. Ko dalika ɗum noon mbi ta'atillahi, ko sabu ɗoftagol Allah ta'ala to ɗon, ko ya kippaɓe ɗofto Allah, ko ɗum woni dandugol ɓe yiite. Fa ta'ati ta'ala e ɗoftagol mo kanko Allah, wa ta'ati ɗoftagol Allah ta'ala to ɗon tastalzimu, ɗum hino waɗɗi ma'rifata andugol ma yajibu ta'ala, konko Allah waɗɗini an yuta'a fi nde o ɗoftete e muɗum, konko Allah waɗɗini nde o ɗoftete e muɗum, hino waɗɗi andugol ɗum. Wa hada ɗum noon la yata'atta, wawetake totteɗe ɓe gayri ta'allumi, ko alda e andugol ɗum, ko alda e gandal andugol ɗum.
falamma kana tumande laatino alwaladu ɓiɗɗo min jumlati ahli rajuli ko jeyaɗo noon e yimɓe kanko gorko on ɓe inna yo dandu kanat laatike al ayat oɗo aya dalilon ko dalil ala wujubi e dow waɗɗagol taalimil walidi andingol ɓiɗɗo on andingol jibinɗo on walla dahu ɓiɗɗo makko on wa tarbiyati e neɓugol mo wa irshadi e fewnugol mo wa hamlihi e rondagol mo alal khayri naɓamo e hoore moƴƴere nden wa toati lillahi ɗoftagol allah wali rasuli ene laaɗo makko on wa tajnibi e woɗɗintingol mo alkufra wal maasi keferanka ko e geggi wal mafasida wa shurura e boneji liyaqiyahu bidhalika fi yo dandir mo sabu ɗum ɗon adaban narlittide kama anna fil ayati l ula wono woniri noon e aya ara noon wal walidatu yurdina awladahunna al aya dalil wujubi dalil noon waɗɗagol nafagatil waladi dépensugol babajon alal walide dow ɓiɓɓe ɓen id ko waɗi an nafaqatu dépensugo on alwajibatu ko waɗɗiɗo lil murdi'a wonande muyningol ngol kanat ɗum laatike bi sababi irda'iha sababu muyningol mo muyningol mo kanko debbo on alwalada ɓiɗɗo o wa qala allah daali wala taqtulu awladakum wotan wari ɓe ɓiɓɓe mon khashyata imlaqin wotan waro ɓe ɓiɓɓe mon kulol baasa acceɓe ɓe wuura dépense on ɓe saniyan ɗi mon no gawlu sallallahu alaihi wasallam ko maako nelaɗo allah e lamma suila tumen ɓe landano ana azami dunubi kun ɗum ɓuuri mawnude bakkatu nelaɗo maki an tajala lillahi ko nde waɗanta allah niddan ɗimmojo wa huwa ko halaqaka tawale ko kanko taguma aw tabtula waladaka ma hikko ɗon nde warata ɓiɗɗo ma khashyata kulol an yutima maka an yata'ama maka fi wata o ñahamudu e ma aw tasni hikko ɗon tammunɗum ma nde jinata bi halilati jarika ɓingu kawtal ma daganiɗo kawtal ma ko ɗi tati falman o haɗore nden min qatlil awladi wargol ɓiɓɓe ɓe mustalzimun ɗum ko waɗɗi ɗum li rahmatim yurmegol ɓe wa shafaqati alayhim e yurmegol ɓe wal muhafazati e renagol alaji samim e dow ɓalli maɓɓe ɗin wa uqulim e haqqillaji maɓɓe ɗin wa arwahim e ruhuji maɓɓe ɗi rena ɗum ɗo ayna wa qala sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki fil aqiqa fi inde bobo alal waladi ɗum ko fawi ɗum e ɓiɗɗo on e hoore ɓiɗɗo on ɗum ko fawi ɗum babajo on e hoore ɓiɗɗo makko al ghulam ɓe maki paykum murtahanun ko tiginnoyakun ko tongoyakun ñande dargal e fi tefangol yumma maɓɓe ben makkum bi aqiqatin sabu ngil ɗo dammil tudbaw hirsetegil anhu fi makko yawma saabi ñalande jeeɗɗaɓere nde o yusamma fihi o inne e nder nde ñalande inde makko nden o yuhlaku rasu hoore makko nden fembe o gandi no yeeya joni kayinde boboji men jama on acciti fembude ɓiɓɓe mum ɓen ne ha teddungal men ñande inde bobo on ñande balɗe jeɗɗin koye dammingel hirse sukunu ɗum fembe wona marugol wona accugol ha janggo ko nden ñande fembete teddungal men en hewtoyay noon fi inde bobo yeeso ko toon ɓeydete laɓɓinde ko ɗoyi ɗum profiten kenen wa qala nelaɗo maki alfitratu hamsun dinaji ɗin joyi alkhattanu sunningol wal istidad e fembugol leeɓi suuɗiɗi wa gassu sharib e mekkugol leeɓi yarirɗi wa taqlimul asfar e taƴugol peɗale ɗin wa natful ibti e ɓorgol leeɓi leynoki ɗiɗo fof ko sunnaji joyi wa qala nelaɗo maki akrimu awladakum teddinire ɓiɓɓe mum ɓe wasinu adabi moƴƴinon nediji maɓɓe ɗin fa inna awladakum ande no ɓiɓɓe mum ɓen hadiyatun ilaykum ko neldari faade mon ndi allah neldi on wa qala alayhi salatu wassalam nelaɗo maki sawu koni fonne bayna awladikum hakkude ɓiɓɓe mum ɓen fil atiyati ka dokke fi oɗo ko ɓiɗɗo gorko oɗa ko ɓiɗɗo debbo ta ɓurdindinɓe fi oɗa ɓiɗɗo ma ko ɓiɗɗo o ɓeygu maɗa oɗa ko ɓiɗɗo o ɓeygu maɗa ta ɓurdindinɓe falaw kunta sa laatike mufaddilan ko a ɓurnowo ahadan goɗɗo tawi be ɓurna goɗɗo awala faddaltu nisa e nelaɗo maki falaw kuntu si tawi min mi laatike mufaddilan ko be mi ɓurna ahadan goɗɗo e hoore goɗɗo ɓe maki awala faddaltu nisa ko ɓiɓɓe rewɓe awa mi ɓurnatara e hoore worɓe ɓen on yii ka faame ɗon wa qala nelaɗo maki allimu sabiya andine paykun kun assolata julde nden li sabi sinina ka duuɓi jeɗɗi tindinemo no juulirta yamironmo wadribuhum piyon ɓe alayha e julde nden so ɓe jaɓali womta kamɓe abina ashirin ko ɓe duuɓi sappo hani julde farlaki ɓe goy kono so yewti ɗon yoɓe piye wiyede duuɓi sappo e joyi ɗin timmude ara ɓe wowti o farrigu sendidiron mbaynom hakkude maɓɓe filmagaji ka walorde par ce que a yiyay ɗo kadi jongallejo jaasuɗo yoora jungojo hino luwa ɗo samburu e salon kañum e ɓeygu mum e ɓiɓɓe ɓen fop
kanko e ɓeygu makko ka samburu ɓiɓɓe makko jiwɓe e sagataɓe hellifaɓe tun ɓe leeɓi suuɗiɗi fuɗani yiya ɓeyɗo fof muɗum no waalo ñobbodira leydodira ka salon ɗum ko ella mawlanaɗo si o gorko immike noon tawi bandira makko on no wirti iblisa folimo o yani e mum wona an sabimbini aray ko an sabimbini ɗulle tawdana ɗo en woɗɗin no woodi wonɓe tawɓe kamɓe fof e ɓiɓɓe maɓɓen e ɓeygu maɓɓe koye chambre gotum ɓe sokki no woodi piiji goo no woodi basalji goo tata ko koddure irɗum kala no woodi basalji goo e sattedeji goo tata ko jayre ma nden e yorere ma jungo ngon sabimbini kala immiɗo ɗo wakkili inni min e ɓiɓɓe am ɓen mi wonata nokku gotum ɓiɓɓe am ɓen kadi hellifaɓe wonata nokku gotum mi be mi luwa chambre ɗiɗi e salon ma chambre tati e salon ma be mi darna so wakkili ke Allah subhanahu wa ta'ala wallaymo on faami ka wa jaari fil asari e batte tun min haqqil walade fi haqqe ɓiɗɗo alal walidayni ko fawi alal walide ko fawi jibin ɗo an yusina adaba nde o moƴƴinta needi makko ni o ne'amo needi moƴƴiri o yusina ismahu o moƴƴina inde makko ni o wiya o innamo inde moƴƴere wa qala umar radiallahu anhu ɗo sayyidna umar hino maake min haqqil waladi immorde haqqe ɓiɗɗo alal walidi e dow jibinɗo mo o gogo an yuallimahul kitaban o jannatamo alqur'ana war rimaya o waɗamo entraînement o wawnamo fampagol par ce que aɗon say ko fampagol daga wonno dernier adni hande o hokkitamo karate e box o jannamo no pinka fellirte walla yarzuqahu e kadi hara o dépense halimo okkoralmo illa halalan sowona ko dagi tayiban ko laaɓi wa yurwa anhu fillama ko ƴetta e makko hanko sayyidna Umar aidan kadi qawlu konngol makko ko o maaki tazawwaju jombe fil hijri salihi e nder cuuɗi moƴƴi ɗin samburji moƴƴi ɗin fa innal irga dassasum ande ɗaɗi ɗin ko jokkiteyɗi ko nelaɗo maaki de ɗum ɗo mara ko sayyidna Umar fa innal irga ande no ɗaɗi ɗin dassasum ko jokkiteɗe alegoy sa jombi ɓiɗɗo ma on o artay ka nenela ko ɗoni ko fanda wagadi imtanna gomɗi hino manto arabiyankejo ala awladihi e dow ɓiɓɓe makko ɓen bi ikhtiyari ummihim sabu suɓanagol ɓe nene fa qala o inni fa awwalu ihsani premier moƴƴi an ɗin ilaykum faade e moɗon e takhayyuri ko suɓagollan lima jadatil araqi ko ɓuri kelɗude e ɗaɗi e iwdi legoy badin ka fulawa afafuha nefiniɓe maɓɓe ɓen piiji bonɗi nefiniɓe maɓɓe ɓen eko boni jim joni en gayni fi haqqe needi ko nenota ten kon ɓiɓɓe meɗen ɓen jimon no yewten al ihwa neediji ko ne anoto ɗen kon joni yumma gotoɓe ɓen e ɓen gotoɓe men andi nene baba feƴƴi ko ɗum ɓuuri mawde haqqe en hikkini ɓiɗɗo eɗen hikkinde yumma gotoɓe ɓen e ɓen gotoɓe ɓen almuslimi julɗum yara o yiya annal adaba wonde no ne'agol ma al ihwati wondude e yumma gotoɓe mum kal adabi ɗum kadi no waywa ne'agol ma al aba'i wondude e babiraɓe walla bunayi ɓiɓɓe sawa no fota fa alal ihwati no fawi nene gotoɓe assuhar to sokuɓe ɓen min al adabi immorde e needi nahawa ihwatihim mulkibar hella musidɓe maɓɓe nene gotoɓe maɓɓe janɗuɓe ɓen ma kana alayhim konko lataniɓe li aba en babiraɓe bana pay koye miñirahu toso koye no waɗɗiɓe nde ɓe ne'anoto kotiraɓe e jajiraɓe maɓɓe janɗuɓe wano waɗɗori ɓe ne'anagol yumma maɓɓe e ɓen maɓɓe fayda wa anna alal ihwatil kibar hino fawi kadi nene gotoɓe janɗuɓe ɓen nahawa ihwatihim sihar hella nene gotoye maɓɓe toso koye ma kana li abawayhim konko laatani ɓe maɓɓe kadi alayhim e dow maɓɓe min huquqin immorde haqqeji wa wajibatin e waɗɗiɗi wa adabin e neediji mi mana ko yummama e ɓen ma hani waɗande kon ɓikkoye toso koye fof onon kotiraɓe e jajiraɓe janɗuɓe ɓen hiɗon hani waɗande miñirahoymo toso koye ɗum ɗo noon seedi e sukawil ma jiwil darotongil piirida e ɓikkoye miñirahoy mum koye fi kuntumbiridi ka andi oɗo woɗɗitike e yurmingol miñam mum e waɗangol miñam mum ko nene mum duwa waɗande miñam mum ma ko baba waɗa duwa waɗande miñam mum
jatta kun to mbireeji makko kum puuccina kun kadi ɓanto doga wiya sa hooli kadi mi feerete mi waɗete ɗum ɗo ɗum ko wattugol yiili wa dalika ɗum noon lima warada ko sabu ko joli nelaaɗo maaki haqqu kabirin haqqe jana on li ihwati haqqu kabiril ihwa haqqe e nene gootoɓe janɗuɓe ɓen ala sahirim e dow tosokoye maɓɓe koye ko haqqil walidi ala waladi no wayno haqqe jiɓinɗo e dow ɓiɓɓe makko ɓen wali qawli sallallah sallam e sabu mako ne laaɗo barra ummaka wa abaka wa uhtaka wa ahaka ɗigga moƴƴo e yummama e bemma e bandirama e musidɗo ma gorko si ɗum feƴƴi tumma adunaka fo adunaka hikkina ɗon ɓurɗo ɓattade bappa e bam mawɗo e yaaye kaawu enene mawɗo enene togoso hikkina ɗon ɗon non ha ɓaawo ton donc haray ko ɗo kadi gasi fi needi ndi ne anto ɗen miññiraaɓe men e kotiraɓe men foti ko yumma gooto foti ko ɓen gooto haray darsu en on ko ɗo wonɗen hattinde mo fi wotta juutu pandi wandi ɗum ɗo ko jannga ɗon gollitita ɗon pratique ɗon ɓa en fof ɗe mari nene e baaba e ɓiɓɓe enene gootoɓe haray ko ɗo wonɗen hattude o darsu ɗo yiltoɗen rewtoɗen ɗum ɗo awa artanen noon hannde kadi waɗen darsude toujours e nder fasulun sadis on e nder keerol jeega ɓonngol wallahu ala wa ala